Vinia lunglei district PYD ten kan malak na elai tlong bul level akong kamvela kan thingphun kumsang ni le som pali bul kan lo tran kumtin mai kan enkol thin kha kumina hianin Environment Protection Committee malak na bul tumin khulai kan thingphun te abulvel sam faile phun thar ngai te lo mani chon phun thar na hun nei turin voinia hun kan han siama khulai thingphun nei local tam tak voinia member tam tak kan local in chunga lom thu kan han soi ani voinia hianin helai muna program toy kan mang anga hun ser min man sak turin Evangelist Eldin Pui Sailo Vice President District PYD ani hi kan General PYD Treasurer nilai ani boka ti chuanin hun ser man zo hianin tu soi turin pulal du thana IFS DFO lunglei ani min ron tel puya kan som don bok ani ti chuanin engmo trul pui mote kan puan zo lam panga top na tong trai min nei sak turin Evangelist Arlal Sanglura District Secretary PYD kan som don bok ani khang kha voini kan program te nia ke hi rongbol tu Jacob Rameng moya kania longlei District Environment Protection Committee Secretary nilai kania voinia hianin kan chairman rongbol tu Silal Ramlo pui hun mang tur ti nia ni ma sela ani hi ni min chhun lampanga khanin zonet aizol lampanga zonet calciumin environment Zoram Kalsiamin Environment Protection Committee General kan hruai tu te hemi Environment Protection malak na kong sanga kan na thote an lo thira chumi chu kan hruai tu te General hruai tu te biang biak na kom na an neya ichona ni hi Lunglei District IO in kan chairman hi telve turin an han nge na ni man lo chungin program te ti lo tling turin ai zol lam apana nimin lama te hunan manga ti chon tukina hianin ai zol lama tangin aron home ka thlen man lo wangin ai kan lo o ani voinia helai muna member thanem ta kan lo kala kan lom hle maya kan ti turte pathian kai shoen hnuai atluang ta kan ti kan be se ani ama sain hun sermin man sak turin Evangelist Eldin Pui Sailo Vice President Lunglei District PYD kan lo some wina tura local zong te lalpai chi bai kan buk cheu ane pathian thu ka chiaranga ti chon chumi zo chuan sang ni som pali tanga kan lo bultran kan halak then khat han tilan zok ka duata hianin banner kan han siama chu nakina media ti chua turani wangin chumi nuwa chuan tong trai na kal manganga kan hun ser chu kan du tok don ani Tita na tir ko pola le khathon bung thum chang riat an lo chiarange pathian ring to te chuan thil thra ti zel turin ngai tuaro se ti thu hi arin omani chung thu chanchin chu huai taka iril tlat ka du ani chung thu chu mi hring te tan a thra in a so tani ti gan muwa tin thu ril tu bung ni thu kan chiar chuan environment hum hal konga Solomon malolak na hi apui khop maya huan le ngo nuam te ka in siama ta chuan thei kung zong te ka phuna ngo a thing thang lai te chom nan dil te ka siama tin thuthlung lui Israel lal jing lal pathum na khanin thing phun te kha alo be dei to maya lo tina sa to khop maya chu wang chuan voina po hian PYD ten kan chevel kan bulvel hi keimani kan nunna nena inzom tlat ani wangin chumi konga thil thra kan ti te chun zom turin kan in buat sai ania voina hian phur takin nei tu ni na thin lung puin kan thing phun te po phun tur ani anga ti satli ngot lo devin theito pa ulukin kan beyanga chu tiang tur chuan thil thati hi kan ring tu kan ni nang kan mo phurna ni ti la ya kha hria ila thain kan hria sang ni som pali how long bial PYD conference in environment hum halkonga district PYD malak ni rose atia chumidung zui chuan district PYD Rawarela general conference India mar chakro relna athen chowa
chu mi kum chuan June ni som thum sang ni som pali kha social work dei kan han son zoka October ni tangin kum ni kan manga ti chuan thingphun ni se kan tia chu mi malak na kal zela chuan lunglei district chunga local te ba ka thingtlang khopui pon lam biar sang ten sang ni som pali tang khan ma ti tak zetin kan la chu voi ni thleng kan la chun zoma hei aizol konga te kongpui local kan nei na PYD te mun sang kan nei na chuan kan nu ma mu then om te hi alom om em matuna kan chairman ni na soyang khan zoram huapa kan malak na te po tarlan thenarem chang te an lo om ta hi alom oma fakle choi moi kan du na lam thil ni lovin ring tu kan ni na anga thalai kan ni na anga heng thil thati zel tur kan in bua sai hi ring tu kan ni na pialama mizo thalai kan ni na ang poin kan mo phurna ni ti lai kha kan ril ruin thria sela thain kan thria ti chuanin kan soma yanga ma mile mo ni kharon chuak lok teu ta hianin ei min han mai hi achiang kong vak lowa min han ken par sak lok sela alian vak lutuk lowa ikhanin apar yang ber khan han teng ula ti soi ma yang aring vak lowa mai thei chuan ni han focus sula hei sang ni som palia bial le local frank ina kan thing pun te hi a then chu par chi te po par chuai to mai ni kan thala ki update lu tu lo sang ni som ni pakhat vela kan collect ania ti chuan nakina in han bi chiang anga abik takin chin chiat lak deu chu south chong tui khianin PYD pa kan tia ram ngo hum hal an neya an VC ten an pe ya tuna khianin PYD mingin pak an en kola thingan phun belatin atu langin ruam manna an siam teng khan antify thina ni chu tiang chuanin mun sang hai aizol ko nga te tlabung bial lamte khopui chung local ba ka pangzol lama te malak na kan nei thina voini hian kan theng hi mu thein alo omani ti lai kha kan na tho thei top kan lo chuana kha a thon lovani ti lai kha kan han tar lang du ani to ke chuan ka lo me chu wang chuan a chemai mai lo wa kan thing phun te hi om zenein voinia chuanin mishing ta na po tangkai thein moin alo om ta ni ti hi kan tar lang du ani ti top kan chu anga a phun mai ni lovin a en kol zel na po local sang ten thei top kan chu tlang zelanga rammo kan siam na ko nga te environment kan hum hal na ko nga te po ma ni ta ang taka kan ram hi kan en kol hi poimo ni ti hre ila chu kan mo phurna ni ti lai kha kan han soi du ani pathian hena kan lo tung trai nge lalpa kan pathian min mangai tu voina hian lunglei district PYD environment protection committee malak na in kan thing phun kum som pakhat na lo ni ta reng mai chung te chu ti faya athar te po phun bel turin hruai tu ten ruam man na an lo siama tun huna hian kan na kan tran mai in hena in kol tir na hun te kan han nei thei hi kan lo mai hena lom thu kan soi ni khovela kan om chungin lalpa kan chen na kan ram hi keima ni kan mamo min pe ya kan du te kan mu nan ni wangin duat taka en kola nei tu ni na thin lungpu en kol tur kan ni ti hi voina hian kan thalai PYD te hianin kan thriat thara nasale zuala kan che vel von himna konga po ma kan lak theina turin voin kan hun man ni hriat reng tlak turin kan thin lunga nangin min tu nun sakang che kan malak na tur le kan hun man tur zong nangin min hriat puila har sat na le in liam pal na theila ka te min vengla I khongai na kuta kan ron in kol tire ke ni ba ka voina hian hun sanga lunglei district chunga mala ten omani ti kan hria kan lom le mayan ni po an na tholen thil ti te khongai takin malso mangche kan sual te min ngai dam la kan lalpai so kristai mingin kan ron di le amen kalome hello hello bom hle mai kan malak na masa bullo tran chaudan te kan han ngai thatel boka chunga lom thu kan han soi ni le tu na chuanin hei lunglei district forest lampanga kan ho tu pa beri min han tel pui the hi kan lom hle maya ani edu zong thu sei turin thu sei na hun kan lo pe nge puhulal du thana DFO lunglei
voina district PYD ruai tu te le local sang atanga natlang tura ron thok chuak zong te in javain chipai keima ringat a buk chau ka du tok lova ka thop pui te zong ai o in kan buk chau ani voina hian hei kan thir kual chawa kan thanem le in ka sia a PYD hianin kan rilru takin kan thinlung takin kan thil ti lai hi serious takin kan la ti alang in ka sia a athlamon thakin alom oma environment mangai tu ram mangai tu ram chejel tur veng him tu tur a chelai siam thatu tur a thalai hetizat in ron pun khom thei awang in athlamon thakin alom om kati tak zet ani tukina kan in lama kan thu soi tur hi preview kanaya kan chung kwa nena PYD fak na tong kam ka soi don ani kati peka ma se karil ru tak ka soi don kati thungani voina hian ka thil soi hi helai atanga chuak ani satlia lawa helai atanga chuak ti hian achiangem ka ke jung pui atanga te tar apuma ron nor chuak ani nge ome chuti khop chuan karil ru om ani voina hun kan man ma hian PYD ala huam zim devem UPC ti angjong te pen kan soi te ang nang ni tenen hian thil engamokan lo ti ho to thina environment hum hal chungchanga hian awareness campaign te po ka hiat chuan lo chuan in thian pa pu kelal muan sang atenen hian sang ni le pasaria khan PYD tenen aizola kan lo ti lai to thin ani tin aizola PYD mai ni lovin LAD tenen po kan lo ti ho to thin chutia ang chuan athalai ina thing in phun pialama in zirtina hun te po kan lo mang to thina voina hian karil ru a thil engmo aluta kan thir kual chau hian mi pa mai ni loin mei chia te po hi in om nuala chu chuan ka ngai tuan na wak vel te po article thui ati thlok thui deu ani than ba ki kan ria a no pangte mei chia a hla deu ani chuan pi van ram chuang i kan ria Mizoram environmentalist ro pui tak kan nei ani mei chia ina in contribution a hi alu ma at harumin in ti tam thelawani po in thuak mangin in chakna mangin thilro pui tak in ti thei ani nachina aming kalam tak ka thian pa mi thian ve vem chu ka hechia lawa ko mun sanga campaign dunin kan lo che tla dun to thina ni jana te po khan kan in bia a he hun kan man ho tu te po alo sia a ke po it ka hela pukelal muan changa kan ti kha ngoro ka soi thei hil don kan mi lo lam ringe ngeng che ti tak kan lam ri non le ni chu ani te po Mizorama environment hum hal that ani theina na thei to pa ke pen tu le bultan tu ani te po kan sia voina hian kal khom te hi anni aya kan ne big na ka helo atak takin kan hun tam tak sengin sum sengin tha le than tuite sengin hela hian kan local khomin ma ram hnuaya kan la don ani a kan nulan ho tak te phei kha chuanin thosi au manga wangwat au manga chuai chuanin in lama lo om te po kan chak jok dai mai thei ama ero chu kan ramin enge amamo ti lai sachiang chungin kau san thalai te kanon pen chuak ani ram siam turin alom om kati rongbol na poimo tak ani PYD ina hetia anga ma kan lak thin ang tluk tal hian kau san dang hi keron pen chuak ve se ti in ka ngai tuana alut thin kau san dang in anti velo ve kati lova
mai ro chu a member tam zong te a ka chut te a ko than hau sak zong anga ka chut te hian cái ni aya antilian thei lawani poin cái ni tluka ma la chak thei hi chu ko than dang po hi an la omin ka sia chu wang chuan PYD ina ma kan lak thin na hi ko than dang te po hianin min clearin min en liam mai lo sela ma la ve tura ke an pe na bul an tan thei nan an ngai tu na kong de ka kai khoi tu ni se ka van du em ti lai hi kan soi chak deu ani mania in khoi tu te an ron lenga thing tiak chung changa te le apon lam deu te po kan ti ti a chuta chuan an mani ne na po PYD in ron lan chuan ril ru a rin na nget tak kan nei ka confuse tat ka ting he ani chu chu karil ro a tho dan dik tak po ni a tak takin thil in ti a lar du in tilava lotlin du in ti ani voina hian ko khan thalai local sang atangaron kalte hi ram mangai na chang sia in ni satlia lova mangai tu ra in sian so huwa maron pen chuak tu in ni thing phun na chang sia in ni satlia lova thing phun en kol zui apui kin ngel theina na thing phun du te en kol du te in ni tui nara bol lo amo thil thalo zong ti ni lawin tui nara thing phun na chang sia tui thiang lim bo ruak thiang lim kan nei theina tur ta na ke ron pen chuak tu te in ni tin thil pakhat kan cha le ram du chau chu voina hian thing kan phun non le dona kan ti fai don boka chu mi chu ramtan thil tha ani rual in thalai kal khom te na kan in sum zo lo thin deu lek na nia ka riat chu kan kalsan to hian environment ta na thalo single use plastic kan ti mai man khat dai plastic troi ral theilo ramta na thasi lo hi nu chia a om le zau thin chu wang chuan ramtan environment tan ke kan pen chuak ta sa ho thing thei to pin anun ngai theinan phun bel ila kan phun sa te apuitlin theinan en kolila nom dok thil dang kan environment ti se thei engma nu chia lo ila ti in kan in cha ani voina hian ko khan thalai te hatizat mai ko san minga ramtana ram rong bola in ron pen chuak hi alom om kati thu kan choinon le anga luang taka in hun te manga in nilen theinan du sakna kan hlan chawa tin in thing phun te apuitlin nge theinan du sakna kan hlan bok chau ani chuan a department lama tang chuan thil pakhat kan soi ve lokanga voina hian thil ti sak thei chau kan nga lova a tha zong in kan lo in seng tam ve deu lik to bok nen in refreshment tal hi chu ko department angin lo tum ve thei kan in be sei anga voina in kan refreshment te kan suai tu ten lo chin sia fel sela hei kan office lam staff te po an lo om ve boka he mi te kal tlang in amo nang ma ni ron leng in amo office lama chin fel te kan na tum tang don nia luang tak lim taka na tlang turin in ja vain du chakna ka hlan cheu ani kalom ni kan lom hle mai kan be sei ya lampang ba ka hai voin ni kan ei le in tur te min han tum sak thei don ya chunga lom thu kan han soi tak meu ani le kan district PYD secretary soi tur te nei chuan hun kan pe panga top na tong trai min nei sak turin kan sobe i tong trai na ka man zo kal dar lo wila hela yan banner pakhat tha kan lak pui nga chuan helai kan to mei donia thu dang chu ka sei to lo me kan tong trai nge olal pa kan pathian min mangai tu hun bula in hena kan ron in hlan to angin voina lunglei district PYD noya environment protection committee ten lalpa kan malak na kan chen na lei lung le kan sik le sa lo che zel le lalpa tui na lo kam zel lo kiam zel te kan ven hima tui na lo pun thei nan te le borok tha kan nei zel thei na turatan kan malak na te chun zom thei turin voina helaya hun bang turin kan in bot sai ania lalpa inena kan romin hlan tawang khan voina kan na tho na
tura nangin min om puila zum le siam kara te kan che do na ni inti pal na te che sual van thoi na theng thei la ka lalpa khongai takin nangin min veng himla boruak tha min pela hun tha min pe turin ni hena kan ron in la na voina chuak zong te hian lalpa nangma kan rin na konga leilung chezel tur le kan boruak thazel tur veng him tur hian mo phur na kan nei ani ti in hre chunga lalpa voina hian na kan tho thei nan voina thok chuak zong te hi kan ril ru kan thin lung kan ngai to na zong ilama min hip thar turin in hena kan ron in la ne engkim kan ti apiang hero pinalo ni se min mangai tu lalpa i sui min karon dila che amen